Pozdrav ljudi, dobrodošli na Kriptoentuzijaste. Danas govorimo o vječitom pitanju. Zašto si u kriptu? Kada se nađemo u svijetu kriptovaluta, neizbježno se postavlja jedno temeljno pitanje. Pitanje koje je ujedno i vrlo jednostavno, ali i izuzetno kompleksno. Zašto ste vi ovdje? Što vas je dovelo u kripto? Je li to ona primamljiva ideja brze zarade, obećanje brzog bogatstva koje često čujemo? Privlači li vas potencijal za ekspresnu financijsku dobit ili ipak postoji nešto puno dublje što vas vuče u ovaj svemir digitalnih valuta? Budimo iskreni, ovo vječito pitanje nije samo retoričko. Ono zadire u naše motive, u naše razumijevanje tehnologije, u naš pogled na budućnost financija. Danas ćemo malo protrsti ovu temu i razmisliti o tim temeljnim razlozima, jer na kraju krajeva razumijevanje vlastitog zašto ključno je za navigaciju kroz uzbudljiv, ali i nepredvidiv kriptosvijet.